Kohiman ko para tongin duay hagane ki Eucharist bakui nagabinda Steve Felix El Maunay nagabinda ga Jing Klein kamet Parmensiam duay nagabinda I Aiden Yashanlang Mukim Barake ga sngi kamen daga sngi ni duay nagabinda Benika Merida ba induk kasuk kasain duay nagabinda ki ingasem jongi Margarita Saukumi duay nagabinda Mary Eugenia Suting ban light naga jimpang ka jingshitam duay nagabinda I pedyang hunlang Suting nagabinda ka jingkoy jinghiya duay nagabinda ki ingasem jong obediency merchiang badba Matthias Jerva bad ki ingasem baroka we ban light naga klang duay nagabinda I Kipti Dorothy Maulot ba indup light naga jimpang shislem duay nagabinda ihun shabong banyo ka jingkoy jinghyang duay nagabinda I Jerius konglam banyo ka jinga iban kerlah kabamut nagabinda ki ingasem jong Lawrence Lawai banyo ka jingkoy jinghya ka jinggerku hagi ingasem duay nagabinda ki ingasem jong Dino Puwain bad kong Lina Mary Shangdia bad hinyungut ki kun duay nagabinda Alfiona Yapiniao bad David Tomni ba utrayu nang kerku kardo ki ingasem jongi duay nagabinda I kong Pristina Marwain bad mahe Korlan Marwain bakin light nagi jingshitam duay nagabinda Primus Karbani bad nagabinda yaki ingasem jongi bad kumjuru nagabinda Silvia Linkoy yaga jingjatai bamjugut mensiam jongi duay nagabinda Felicia Yapiniao ba indup light naga jimpang ka jingshitam duay nagabinda Jimit Nongsich ba dangtas positif duay nagabinda Juan Nita Malnyang bat Kwanli Wanyang yaki ingasem barokawe nagabinda Milianda Nongtakar bat Arun Nongkala bat ki ingasem barokawe nagabinda ki jingjatai mensiam jongi Susanna Japang bala klat minin kasni duay nagabinda Ibadandor Malnyang bat Sherlyn Malnyang banyaga jingkoy jinghyang I duayru nagabinda Silban News Sangariang bad ka Idorina Linkoy bad ka jingdumo babha jongki duay nagabinda Dexri Nonghlaw ba utrayu nang kerku shushu duay nagabinda kasngika jongi Lahun Mary Karkongor duay nagabinda Martina Maulot bat Rafael Marpana banyaga jingkoy jinghia duay nagabinda Ricky Valentine Maulong bat baro ka jingangnut ka jing kerku kabakitra nagabinda I Rosi Nongrum ba pin badang pinkre nagabinda badlang riniam duay nagabinda Bina Nongrum bat Mohon Bisawa bat kikon kikti duay nagabinda I John Frederick Araldo Taba badap kasni mendagasni duay nagabinda Tulin Pushpa Lingskor bat ka jingkoy jinghia duay nagabinda Elsie Bond Shilla bat Sonta Natyang Kemenlang Shilla ba utrayu nang kerku kardo duay nagabinda I Angeline Jerwa bat baro ki himmen ke para jongi duay nagabinda ka jingdumo jongi ingasen jong Kongmon duay nagabinda kasngika jongi Dalem Mame Warlapi duay nagabinda I Anthony Tankio badon hapadeng ke jimpang critical duay nagabinda Serafina Terniang ba inlight naga jimpang ke jingshitam duay nagabinda I ba kaingasen jongi ba Michael Donai bat kong Biang Dalin Karvanlang banyo yaga jingkarku ka jinga duay nagabinda I Kotilda Rani badon hapadeng ki jimpang ka bajur duay nagabinda I Bikius bat Cecilia Kriang ba
gabenda ga jing jatai bam jikut duai nagabenda Jessica hek ba nagabenda ga jingkar ko baro duai nagabenda kitbok ya peniau bad Leticia palia banyo ga jingkoi jingkia duai nagabenda I Mary valang bad kamda me nagabenda I lamprang nongbre bad saungut ki kon jangi duai nagabenda lamberlang lingdo bad reliancy karbani bad bara laingut ki kon jangi duai nagabenda batlang bad akhabon batlang bad akhabon duai nagabenda I kaya penfon bad Edison dingdo duai nagabenda Alika Mary Pade duai nagabenda Kila Sumer benyaga jingkoi jingkia duai nagabenda Clara Isabella Marangar bad nginang IT abaro ke jingang nur ke jingtumu kaba kini kikon kibala karpat ayu try na karko kardo Transfer live sound jing rice dan kemas bertransfer live sound Koremba Galilia Pi Yakami Ayu Sha Suim Bene Utrai Unsawan Biang Dakaju Karukam Ba Pilayu I Ba Ukiu Shabene Kofimen Kopara Mindagasni Kabalang Karake Yakasni Borom Janga Jinkiu Jangu Jesu Shabene Ujesu Bala Wan hiar ban shamsa ban niha ka parte ula kiu biang sha beneng ban sensha riani na beneng na ka kamon jangu bleupa ka jinkiu jangu Jesu Christ kalam ka por janga jingarku but kalam ka jing pende pura ya ka jinkula jangu bleupa na ka benda jangi kamda me agni ka por kadba ngidang penkare na ka benda ka sni boram Pentecost kag sni utrai ban man in reke iaga sni buram Pentecost but bo na padang joni gilastan ia ka jingduai shipos ni dondro ke bastan ia ka kendai sni ia ka novena rangkap batni hakane ka channel hadukat no ka basmotana ban penkare naga benda ka sni buram Pentecost nginang duai na ka hakane ke Eucharist bakui naga benda ka buram bat ka borjong utrai halo jangi bara nginang IT aga regioni yaga jilla jongi nginang IT agi bapangi besitam hapadeng jongi don bon di kon jongi ke bala kalana padeng jongi don bon di kon jongi ke badon haka critical condition aga jimpang ka bajur haka isolation haka ICU kimla bandring yalade light no ke jinya rap jonge ventilator nginang duai ko himen ko para utrai ulle kampala halo ke bapangi besitam baro lembaga ne ke Eucharist bakui nginang Karpan nadu ka donut kotrai payo mensiam bakui
halo jongi vei pai vei lembaga ne yu keris bakui daga jengro yo balai ngin shimenda ya kamas bakui kawe ga jengkar pan ngadon ko himen ko para kalong na endang ilastang kamas wat nung ya perlu ke por ban test sheet test namar kata kamut lada pi perlu di ke por ban test pinum shimenda yu balai ya kamas batai ki kon jom piru and I test shisin lastang ya kamas pibu ke jeng tumo jom pi shisin nandasa Shimenda shirham ya kamas bakui bud ya gajing ruai bud ya gajing pule nanda duai kito ke bala tang ya kamombati haga duan jumpi shong ri bale rangga bati kun utrayun karko kardo ye pi kumba pi shong hayimane duai bad puson ru ya ketinu bale bad pin sayo gajing karko ha ketengupa badukon badumen simbaku Kajingai jungo trai jungi uji sukris Bat kajingi jungo blay Lembat kajingi asilak jungo men sim bakuit kindon rengka bati Rengka batiru Kohimen kopana Utrai unsawan biang Utrai unsawan biang ban bishari ki bayim bat ki bayaf Baru dia ban lap yani Ngilau ki kun ki bayim Bayim ha ka men siam. Ida ban pendono ya ki kam janggadok. Ka kam janggadok kalang ka jingia kumbang yos ngau na ka shiti janggo Paulus pa kuisha rom ha ka halinong ka ba pra Ukraine. Ka jingim ha ka do kalang ka jingia. Ka jingim ha ka men siam kalang ka jingim bam jika. Pangin pendono ya baharo ki kam janggadok. Kabayalam ini sya ka pop sya ka jingia. Ujisu lawan ban pelait im. Yang ini na ka pop naga jinyam. Inang sangye shipor. Ban kusalai halaka donyo jami. Naga benda baru kita ki pop kabayalam ini shaka jinyam. Kalabalang jingdi kiat. Jingdi duma. Ki drag. Ia ka jingauria jangga prote. Jimbrai ka do. Jimbrai ki kema. Jimbrai ka bami naka shindu jangi naka ting ka telij. Ka jimodors niyo jangi. Ka jintarais niyo jangi. Dan bun jai ki pop kaba ten merau ini sangat sport ban pan map na Jesu ba untuk pen kuy ini ba untuk pen kray ini naga benda ka sungi boram Pentecost Kotrai Jesu pen kuy ini dakas nam bakar dor jome na kini ki pop baro ki bangilelek ki bangilango Hoi ko Jesu ngim laban late play ki pop jangi hen reng ko slai nadu ka donyo ni rai kut nadu ka donyo ban brat lut no yakini ki jing jaklia nadu menda ni rai kut ban im ya ka jingim ka bakui ya rap ini ko Jesu ta thado bangin yom lat ban play ki pop ni kholoi ko Jesu ban im jingai na ki pop ban ni kintai ki pop sai kuit yani nga pala au le ban or baro na ka pi ko men ko para ban ne pop shibone Dagi jingmerka, dagi tin, dagi kam, dagi jinglek kele. Dagi jinglek palat jonga, dagi jinglek palat jonga, dagi jinglek palat bakar jonga. Namar kata, nakarpat ke kamaria bakui, kabayai sa kate sati, yaki angel bakiri kui, badiapi ko himen ko para, banduai nagabenda jonga, hal trai ublay jongi. Ublay badan barbaro nisane yangi. Barandala ma bigi pop jongi. Unyalam yangi shaka jingim bam jikut. Who try to listen? Who try to listen? Who try to listen? Who try to listen? Cristo is
Tong ngenia duai. Hakene kasni buram janga jingkio janga Jesus shabaning. Tong in duai. Ko Jesuai boringi. Bangin dupla kio rengkat badme. Yalam yangiru shaka jinkoi. Yalam yangiru shaka jinyada. Nakene ke jimpang COVID-19. Naka jingiap klampin kre. Naka jingim kaba ngob hakapop. Naka jingsenir. Nabharo ke jingchot. Pin kio yangi, yalam lenti yangi, yada ini, sumar ini, yaga jilajuni, yaga rejuni, yaki hospital, yaki doctor, yaki nurse, yaki bapan, yaki beshitam bara. Ablay ko pa juni, yeshat kumen ba ukon jame u Jesus Christ, ularong siya ka buram. Ka jinkio jamu siya bening. Kalam ka buram bat ka jinkar menjani to yara yangi banbud yau ha kalindi yalam kaban yalam yangi shabani ni panya kane dautrai jani Jesus Christ kun jame ubaim bada basensha ranka badme bada mensiam bakuin way ublay junam la junam amen. Kajing play lagi kam jung up jung ki apostol. Kalong kaban kong kat kot kaban kong hatu kabakat way. Ko Theophilus pe. Hakajing itu kana jonga kawan menshua. Kalau to shpang ki baro ki bau Jisu lale. Pat ulah hikai nadu bul stang ya ka kam jung. Hadu ka sngi pala shimno yu shabneng. Shua ben shimno yu. Ulah hikai ulah ai kajing betha. Jaka bor jung met se makoi. Haki brew kiba ula jet kum ki apostol jungu kumba sau posngi harin ke jengyap jungu ula pen pawe raje pun sen haki hagata karukom pomdon jing arten shu ba udan im ya u la yo I jaki par ula ya kran batki chapang ka hima oblay haba kila ya kendulan ula ay ki ya kene ka hukum wat lake no na Jerusalem henry to up hadu baka cingkular ukpa jonga kan urlong kumba ngalaya thu hapi Yohanes ulapan baptis tak Henry satang kendiat sngi en seben baptis ya pi tau mensem bakoi habaki apostol kila don lang pada Yesus kila keliu ko kan rat hatu met penyeng biang ya ke hima Israel hakani kapor Yesus ulang haki ya kipor kisamoi labu dak kabor jung ukpa jonga Pimdon kam pangtip yaki. Henry pen sadap takabor endam semukoi 1 year halor jompi. Pen sakhi yanga ha Jerusalem ha Judea baro kawai pada Samaria pachadu bakut kaperthe. Enda ulong yakani kan baki dang yapik ya lakin te shabeng par ulo ulaka hadu pakim yo isu yu. Kan baki dang yapik shine shabeng ukeu. Aru ki breu ki bariamli kila yang kendit ajan joki korang ba Galilea kila om pia kemen ayu shasun beneng une Jesu ya ubala shimno na pi shabreng
unsawan biang hakacu kurkom papilayu I pa ukiyo shabne kaktian jung trai narasam sapunyo nomor news pa like away news pa like away Ublay ulong musim berteh Token tiakan ang janggu Tapi ben riri sayu berkata kacingklen Yaro ublay musim janggu Ben hoi lisa Jingkuli nam shtiu Paulus shaki Efesus. Kal nong basau kat iway terta dukhat lai. Ngapan ilam ya pi te kum ukoi di nakabanta utrai. Ban im kajing im kabaya dedol bat kajing kot kabapila yok diang. Da kajing snoret bajanai kajing jam luat bat kajing yasha da kabaya kit mar kaliang ha kajing I. Tuyale kat bala bandri ya kajing long kawai kababen syat nongrem ha unsil. Bat ya kajing suk kum kabor kabate lang. Don tang kawai kamet bat uwe unsil. Tik kum badon tang kawai kajing kermen bala aya pi baro da kajing kot ya pi. Don uwe utrai kawai kajinget kawai kabaptisma. Uwe ublay bat ukpajung ni baro. Ubalong halor baro ubatray ng baro. Bat ubadan habaro. Uway pa uway nangi, ulayok diyang kasap makarpang na ublay. Kumbala ibip ukris. Kumta, fisyam kajunto kabao. Nanba ulakiw syaneng, ulay lambun kimraw, bat ula ay, kijun ay hakibriw. Ulakiw, kamut ayu kani. Lada omday, ba ulayya ng kom siya kinyam raba siya po kakandaw. Uta ubalahir ulong ujo ubalakiw siya palat kibneng ba enduk pendak iki baro dagi cin ay jong u day mau ubala ay ki apostol kinong itu lupa kinong yelap gospel kinong syarai
bat kinong hikai kum kisyakri ya kirunget bantay ya kamet ukris hadu bangin da kalalong shitali kawai haga jinget bat haga jintep ya ukon uble bat ngin dalong ramba tik kum ukrisi aktien jom trai Isomo ya uble. Utrayun don rengkat bat pi Rengkat bat piru Kajing pulina ke gospel bakut kat kumu marku Kaurang Ujisu ulapau haki katway ngut ki sindran Badula on haki kile sha satala ka parthe bato yalam ya ka gospel haki jingtao barra jaru bange badu basha pen baptist yensa polite im Henry ya uta ubamge yensa penrem kini ki dak kishin Kinyai sindran ia ki bange ha ke kerteng jonga kin beno ia ki ksui kin kren ki tin batimai kin ra ia ki psein balada ki di ia kat bi kanom pensenio ia ki kin bo ia la ki ti ha ki bapang bat kita kin koit kran Hadin ba utrai u Jesu ulala ya keren baki lakin diu yawu shabene barula sham ha ka kamon uble te kisindran kila le bakila yala kirlain saudom kadba utrai pa ula trailang baki barula penskem ya kata ke jinyala daki kamba ki babud yaka Ka gospel jengutrai Kajia roya meko Chris Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ Minda kasni kabalang kadake ia kasngi burom jong ke jingkiu jong u Jesu shabane u Jesu ulakiu shabane ka gospel minda kasni ka lakin diu ya u shabane mano bala kindiu ya u ya ka bor jong u blai upa kabor jong men siam bakoy badon hau lakindiu yawu shabane ngipuli ko himen go para haka kitab Genesis shapang uwe uburi bakerteng Enoch namar ulang uburi babha balayim ya ka jingim bakoy ubalay ibala kongo ya ubalay ya ka surjongo badu balay ula raya u shabane nanda ngi yosnawru shapang u Elijah nyong ya tolepa Ublay ula raya u shabane daka erlang tari daka ka kalikulay kabam medding
badu Elisha ula yoi ya ka nega jingchia nangda katkum ga jingai jongi ni duai bar ni pusonro ya ka jingshim no ya ka Maria teisoti shabane kaladon ga jingya per ya kini ki laitili ki jingchia badai ubale da ka bor jongu ula raya ki henre Jesu ulong ubale bad ulala ban kiu shabane ha Markus pad news ngola kindiu ya u shabane bad ha ka kam jang ya apostol ha kamat ki apostol ki badon ha Jerusalem kila yo I u Jesu u kiu shabane renka bad ki angel bad hagini ka por habang alalay sha Jerusalem ngala yo I ya utaw mau hakaba ki ang badai na utaw mau u Jesu ula kiu shabane dongi ding kijat ha utaw mau baru Augustine bakoi baru Jerome bakoi baro ki keren haka jingto bakoi siapang une umma ba kidang u Jerome bakoi u batai ba u Jesu habaun wan hiar biang ban bishari ki bayim pati bayap de hamdo u Jesu nyang haulum olive nanda unsa bishar ya kaparte baroka we ko himen ko para u Jesu ulang uble badula wan hiasha kaparte nanda ulakiu jinkiu ya u Jesu shabenengru nang kamut u Jesu ula hiaru kalam hiar na beneng umlaman kiu shabeneng kabamut yaki kamba ningong gaba ula le kalam ula wan hiar na beneng yesno na kajimpule baar habau u Paulus bakodo tosha ki Ephesus u karen shapanga ne kajinkiu jamu Jesu nanda ula wan hiar kajinhiar kadon kam Ublay uhiar barabor, wan hiar barabor, ban shong sabani. Ya ke kerteng jong ka jimpen ban ka jung Jesu, ba ka jimpen bana jong ka jing long do long snam jong Jesu ka kadawa yu yani. Ka kadaw yani siapang ka jing wan hiar jong Jesu. Descend and ascend. Minta kasni ngireke ya ka ascension of Jesus. Jing kiu jong Jesu siapa. Descend kabamor ya ka jinglong do jinglong snam jogo Jesu ban shong sabadni Christmas kalam ga descend jingwan hiya bad minda kasni ireke ya ka jingkiu jogo Jesu ascension ko himen ko para kae kaba kabalang ka hikaye ni lemba ka ne ka jingjia Hageno ka dur nginangyo jingkermen lemba kane ka jingchia. Kane ka pensisha shai ka dar bau Jesu ulang uble. Kaya ka daw ki Jew bagi remba lindo ki penyap ya Jesu ki on u Jesu la on bau lang uble bau lang ukon uble. Bagi la on ula kren bain ble. Bagi la on kane ka long blasphemy. Namaru la Kenya la de ublay. De namar ba ula ba upa jonga ban manga nilang kaju. Ban na treya ki kam ka ba upa ula bataya nga ban le. Ki ju kimpat laban siyempang ya kani. Bat kila ukren ben blay. Minda kasni naga binda baro ki peryo bampedi yang ya Jesu. Banlong ublay jongi. Utrayu penbena ka parte bawulong ublay. Ulawan hiar ban shong shipor bagi kipriu haga jinglong do kumba ong Augustine bakoy. Haga jimbatay siya pang gospel u Augustine bakoy u Chrysostom bakoy baro u Irenaeus John Gallians bakoy baro kibatay siya pang kane ka jinglong do jumu Jesu. Jingwan hiar kalong siya ka jinglong do jong kibriu. Nang dangis no ayu habang ipuson binia siya pangga jingto jamu Paulus bakoy siya Ephesus nios no ulawan hiar badula hiar shadu siya nyemra ula hiar shadu siya nyemra
hanyemra don ayu hanyemra don ga bor jonge jingia hanyemra don ga bor jongo bamen merat kalau ubamen uksui ula pelai lo dia kiberi naka captivity ka jinglong merau jonga pop naka jinglong koidi jonga perte kaya ka dao jonga jinglong koidi ka jinglong koidi kalong naka dao jonga pop naka dao jongo bamen naka dao jonga jingte jingkum jongo bamen uba riam iani shaka pop uba kro ini uba tenju ini banim haka pop haba ujisu uwan hia shaka perte shaka nyemra enda ulaya pula hia shadu shan nyemra kadne kalong ka jinghiar kabadak da ka jings ngevre bad nanda ula kiubiang na ka nyemra daka shinjong ka jinjok halo omde daki shinjong ka ba ula ren kenre daka shinjong ubajok ayu ubajok ya kimrad kalau ubajok ya ka jingia ubajok ya ka pop tinagata daang news ngo hagajin pule ba upaulas pa kuidula ngalong koidi jongo krismenda captivity kabamot arjai ki captivity arjai ki jinglong merau arjai ki jinglong koidi kawe ka jinglong koidi jonga pop koidi jonga jimmelin basenio koidi jongo bamen ujisu ula pelai luid yang nakane ka jinglong jonga koidi jonga pop baru la pelong yang rei payve koidi jongu kris koidi jongo bensi yang bakoi hato pilang koidi jongo baman ne koidi jongo bensi yang bakoi menda ni baro ni dang pen kare naga bendakas ni buram Pentecost ngilastan ya ka jingduai suppose ni don gibala stang suppose ni badna don ro gibala stang ya ka jingduai nobena kindai sni compare kaba konsan ya ka jingdumo jompi kade banlong bangade banlong koidi jongo mensi ambakoi ngade banlong koidi jongo kris ngade banlong koidi jong uble upa haka jingin kaya ka jingale jungi hakani ka partai menda bon gikon gilang koidi jonga po gidang yusno ya ka kubo na Germany kintu ya ki bishop baki lindo ki kalalong koidi jonga po baki la komu ya ka jinglang jonga bamen ujisu ulawan hiya ban pelai lu yani nakane ka jinglang jonga koidi jonga po Henry bon gikul jongi kijid daka jings ngawoto ya ka po kane ka longa jing tamsneng ka bashirke haba wadam bakayin kilale kanang bat kila jid kanang ya ka po kila duno ya ka paradise kiha banino na per Eden kila jid kanang haka jing sauto pura ya ka pop bakila jid ya ka jinglong koidi ko himen to para ban penshai shushu ya ka ne ka jinglong koidi ngalaban pule hapiru naka gospel jongo Lucas kabasau katpra bat katkindai ka jing pensale umensiam jongo trai udon hanga ujisu om ula pensele yanga banyala ya ka kubur baba haki baduk ula payanga ban penbana ya ka jinglai lu ya ki koidi ban penbe ya ki kemat jong ki matla ban pelai lu pelai ya ki basha ban ben pe ujisu kadba ula stang ya ka ministry pai ba ula pule ya ka ne ka benda naka
Kitabu jongo Yesaya nongya to lepa kabala to haka gospel jongo Lukas biang ula on ngala wan ban pembana ya ka jinglai lo de ki koidi manobade koidi captive manoba pelong yang i koidi don't give you ki bangop haki pop but ki comes new but don't give you bala poisha patok shaka bendi Nama ki penyap ki beriu, ki didrat, ki pensionir ya ki be, ki to, ki lute, ki le ki kam, lai po rekam. Nanda ki ngop haka jing sunio, but set no ya ki haka bendi, haka koidi. Pelong ya ki koidi. Uji sepat, ula wan ban liayu, ula hiar ban liayu, ula hiar ban pelai lu dia ni. Nada tahu Yesus wang pay minta ngala pelai lut. Hakano ke doro Yesus la pelai lut ini naga jinglam koi di. Haba ula pediang iya ka jingia. Omde namarba uksuid ula penchitam henre namarba ula kongu ya ubelai upa ula pediang iya ka jingshitam halo jongu. Yenda ula pediang iya ka jingshitam daga mons ngba ula kindai ia ka bor jongo bamen ula pendu ia ka bor jongo bamen shua ka jingia jongo Jesu mano balong bakalai uksui bor jonga parte bor jonga mariam bor jonga jindum kala sensha yenda la kaya Jesu ka bor jonga jindum kala stang banting ia ka bor jonga jingshai Badu Jesu ula penjana ya kajing shai lemba kajing kongu kabang idang kongu ya ubele kai kaban sejarah ni kajing dum kan pet nani kabang idang kendai ya kajing tenjuban lepok kai kaban sejarah kajing im jongi ngidang kendai kawe hadin kawe pat kajing dum na kajing im jongi habang istang ban tamsneng ya ubele kai kaban sejarah kajing im jongi Ngisha ya ka jingdum ban sensha kawe hadin kawe pat ka jingdum kan stang ban tap yani kawe hadin kawe pat ka pop kan stang ban sensha rini takai ka ba mendoy yang iko himan ko para balong no kiba kongu barabor kalong ka ba eban kongu ya uble kalong ka ba eban kongu ya ka hukum henry kadon ka jimmandoy kaba palat ya kikun kiba koloy ban kongu ya ka jingshai jing kongu ya ka jingshai kalong ka jingvengno ya ka pop jingvengno ya ubame jingvengno ya ka jinglong koibi jongka pop na ka jingim joni tab hadu u Paulus pakuy ulale mon ulalong koibi jongka pop ulale ayu ulale bene ki bru ula lebay ni ki Kristan, ula penyak ni ki Kristan, ula paset patok ya ki Kristan. Yenda ula stamban kongu ya ka jingshai ka batabayaw hakalindi ha Damascus, haba ula kerlon nawu kulai, utray ula ko Saulus, bale mele bay niya nga, ula kotray melong uye bad ujisu long ngalong Chris. Ujisu ula kiu shabanen kenre shimla yino yangi ujisu ula kiu shabanen da kabayino yaka jinglong snam jangu kenre udon bagi barabor ju yino yangi yaka jinglong blay jangu ula yino yaka jinglong briu jangu ka jingki ujamu jisu shabanen kalong kadakashin ngalawan ban penyetu ya pi ya ka jingir ka jango bele kenre ngan yai sabat pi hadu lawai ka pertei te habau Jesu ule yakendo ya Paulus ule yakendo ya onne ha ka jinglong briu kenre ule yakendo ya ha ka jinglong ubele kabamot ulawan na ka kamon jango bele upasha Paulus badu Paulus ula kalalong koidi jango Chris nado kataka por Naka jinglong koidi jonga pop Paulus bakoy la kalalang koidi jongu Chris data taka jingya kendo halindi Damascus
Ni barong ni layak kendo bangi kelanang koidi jongu Kris lemba ka baptisma jongi. Henry namar ka jingtala namar ka jingtam seneng babun jai ni perlang yala de biang koidi jongu baman nagata daw ka syirke ya ka pop ka perte. Ni ku Kristan ru ni kalain baban lepo. Ni ngop chingop haki pop kawe hadin kawe pa. Ha kabakalat yakane ka jingkot jomu Jisu balong koidi jomu. Minda Jisu hukot yanga yepi iwei pa iwei ban kiu shabaneng renga bado. Naka jinglong jong kane ka koidi jong ka parte. Naka jinglong jong kane ka mrat kalau. Naka ne ka jinglong jong ka pop. Jisu wereni one kiu shawulum. One kiu shawulum. Banduk dan badu. Kane kalong ka jingkot ka jeng Jisu. Nakata daw Jisu la ong ya ki apostol ap ha Jerusalem tat hadu bapinduk yopidiang ya ka bor na beneng. Badai mensiyam bakui. Ki apostol yanda kilayoi bau Jisu kiu shabane kimbabe kim snosi ki angel kilaang ko remba Jerusalem pipet ayu shasuin. Jisu bela kiu shabane unsawan biang but plan kila ken mau Jisu ang kumno shwa baun kiu kilay sa talaga partay yala ya ka kubar babha penko ay di bapang bapinamdan kan banting ya kino kikinja partay onong doneye baktaya pi nama nganyay senran barkatino bela ka gospel news no ayo kabanang yala ya ka kubar Jisu la yai senran ya ki apostol bad ulabod ya ki kambara daki kambala mindaru habang yalap ya ki kubor babha mangabad mapi ngilayo mat ya kane kamdame haba ngidon retreat ki convention ya ka charismatic jingduai ni shay ya mad ya kane kade ka por jongamen siam bakoy Ni iwei pa iwei ni don kamban wan pai shaka bor bat kaburam jamu bensian bakui shaka Pentecost ni don penkare naga benda ka Pentecost but ni don kam ban penkare shirhem naga benda ka Pentecost de naga benda kane bale ka parte ka penting yang emenda Balai ni tinggi COVID minda Jisu la hukum no hukum ia umaban pen nani pin you halor say ba Henry kanong bidya ka bijomo nama ka bor ka papalat Jisu ula benshad halo jongi lemba umensian bakui balai ni tinggi balai ni kawai katne namar ngin bats ngabutu ya ka jingdon jongamen siam bakui hapo jongi kokun beyi ko himmen ko para piki bas ngap ianga kala dai ka por bangelong ki riu ramba ki baslur piki kon samla tolong ki baslur onde ka por ban shong kawai onde ka por ban ting onde ka por ban kusalai ko dia ka bor jongo belai Ni baro, ni long ki badon bo, hagari kasihir, ni long ki Kristan. Hinye posan, person de Kristan, ladang istang ban kodya kene ka bor. Hadukat no ka kambala kan jaha padeng jongi. Mindang ni ting benem de. Jisu la kiu shabeneng ban paya umensiam bakoi, unum inoyani. Upen sisa hakama jongi baulang muble sisa ubabagya ka jingkula ulaong ha Jerusalem ha kajinya ma jonga jinya kajimi pa jonga pensanang yo kabangi puson ya ka tino bale habangi puson ya ka jingmi pa jonga Jisu kabangi puson ya ka jingi jonga Jisu naga tino bale naga sakramen naga eucharist bakoi ngin sayo ya ka ne ka bor kadba pishimenda ya ka ne ka eucharist bakoi kaya ka men saja pensayo pidiang ya ka bor haman lagi eucharist bakoi Jisu wan hiya haman lagi sakramen Jisu wan hiya
Haman lagi jing tuai. Uji suan kia. Ula ong ne em. Habadan armut ne laimut. Hake terteng jonga. Handang adon renggal berpi. Minta baleng itin. Uble unjuto. Kajing kiu jong uji su Kris. Kalong kajing pen kan mau yang ngaya pi barok. Bange scam. Bange jiliu yawu. Banai tilot pura hawu. Kenapa? Nginduk dak ka bor jong mensi yang bakoi ha ka jingim ka changi ko himan ko para ngidon kam ban kot but very of jisu ha padeng chongi ngide ban pendo no ya ka jinglong koidi na ka jingim chongi hato pilong koidi jogo Kris ne pilong koidi jogo pop koidi jogo baman koidi jogo jingdom piko ban long koidi jogo jingshai Raikut minda kadba pishong haying kasen jambi rengka bakikon kiti nga do minda kasni ngakwa banlong koidi jongu Kris ngan le tangi kam jonga jingshai ban ngan bradlot yiki kam jonga jingdom naka jingim lese pi ke bas ngap yenga pela bandan bon jai ki jinge Pela bandan bon jai ki jimpang. Pela bandan bon jai ki jimbale basiniu. Raikot menda. Ban bratulot. Yaki taki jimbale basiniu naka jingim jampi. Palat yaka COVID. Ngidon ki COVID hapo jongi. Palat yaka COVID-19. Bon ki kon jongi. Ki ngap haka COVID jonga pop. Ka COVID jonga pop. Kansa penduk pendam ya ka jingim mensiam jongi COVID-19 kalaban penyam tang ya ka medjongi ya ka do jongi Henry COVID jonga pop jonga jingdum kalaban penyam ya ka mensiam jongi uji sulamaham yangi ting ya utau badan ban penyam ya ka bo ban penyam yangi med bad mensiam enam dan kamban ting ya utau badan ga bor tang ban penyap yang iha kada ko himan ko para kada jongi kan put hapo lai saus ngi henre kamensiam jongi kam laban put ngi haban poi shabaneng ne shadujak omdon jingkutsu ya kamensiam jongi sumare kamensiam tolong koidi jongu Kris tolong koidi jongu belai upa tolong koidi jongu mensiam bakoi Batrang ya umen siang bakui ulawan kia ban pelai lu dia ni tolong kikun ke balai lu da ka bor jongu Kris duai ha kamen siam ka pergi lagi kemak shipor duai ko Jisu la ka bor jongu ne ki Kris bakui pelai lu dia nga na ka ne ka koi jinglong koi di jong ka pop Tengin plak ya ke jinge ke jung. Lai spa untuk kue. Langit hukum
habening u Jesu u yasait nagabenda jungi hakama upa jungu namar kata tongin ya duai ya wuble da ka jingshan ya barra Nagabantau pa buku jungi bishop jungi kelendo berkatikes jungi bakinya perkatang ya lagakan hun batkin treshi lentir kecing tang manyala maki shabning ni kerpat imi hutrai Nagabanta kani kerempai kestan jungi bahadin nilale kemen ya kecing don ujisu ha kecing lenem sngi utrai nginlong baro kinongra kubo jong hakani katayo banwan ngi kerpat imi hutrai Nagabantai wei pai wei ngi bauman siam bakut unyarap yangi bas ngau thu khambha manlakas ni kanu kacing ngoping kabor bar kacing spun ujisu utrai yau bangi syakri ngi kerpat imi gutrai Nagabanta kitu kibasham jenjar ha kanu kabenda ha kacing perkat ya kabainong bakrau kabau ujisu lapan kre nagabanta jongki kan ayaki ya kacing klan wat ya kecing kemandu pansha ya kecing jenja chongki ngi kerpat imi gutrai Nagabanta baro kinong pop pakin ino no ya uksu ubalong ukenrat basuko chongki ubayalamiki sha kecing long merau hakapop bakin dupai biang shokris ukenrat ba I ubaterwahaki ya kecing bat kecing kemanjunong ngi kerpat imi gutrai Kopau bahabaning ngiyaro yemi nagabenda kaburam bamela ai hau kunja me u Jesu yes nangu yemi bamesnap ya baro ki jengdo ai jangu nagabenda jungi ipanya kene dau kris utrai jungi Amen Sentiruai nomor lais Pak Ndrukusa Lais Pak Ndrukusa Paya duai ko himen ko para baga jingkin ya janga ba jompi kallang ka papriang kon ha ublay upa ba don bor barra to try bien chiana ki jombi na benda chiro rom ka tenju achu doi ni mana balang ko jombu baro kori kopa papriang snobha yakini gi jingai jomi bangitarla daga jingi ai bakane ka jinkini abakoi kan betten lendi yani shah kaburam kabamela pen kharai naga benda jangi habeni ni panya kane da ukris utrai jangim amen
Utrai undon renka bat pin. Renka bat piru. To ken diu yala ki don not. Ike tiu ki shao trai. Tonginai ngo ya utrai ublay chungi. Ka shong hok bat kere. Dashisha kalom kaba shong hok bat kabade kadeti jungi bat ka jim penim yani haman laki po man laka por bat ka jaka banai ngo yame ko kindra ko pa ba koi ko blay badan bor bat bam juk namaro trai jisu us em janga buram unong job ya ka pop bat ka jinia ulakiu min dakasni shakib beneng shajara kadba ki angel ki pet da ka jings no pala unong ya side hapadeng ublay bat ubri unong beshar ka parte bat utrai ki pai ulakiu shabani ba un penjingai arade naga jinglam ba pojani henry ba mangi ki da kodjamu ngin snow nine ban bo shaba don mapu ukli badu nong senjani namakata habala dap mia daga jinkamen paska Malaka judgment real, Karisada ga jinkamen, but what ki bor benen, Franka but ki kenhun angel, Kirwai lang ya ka jingerwai bakalam kot, Janga buram jame, Kadba kiya pen banam. Bakut, bakut, bakut utrai, Rustim dan moru pleki ba. Ni buram janga jinkio janga Jesu shabane in karpan ya Jesu ka jingai karpan halo jangi namaru Jesu ki ula wapipan eye haka karteng janga upa janga unpenya unai in duai nadu ka dono ablei kopa lemba ka jinga sai janga Jesu penyo hani yau men siam bakoi pensle shushu yangi pensle asha yangi pensle sosha yangi bangin long ki kun ki bashirhem ba pentre kam ega sap ka pam jung men sim bakoi ega jingai jung men sim bakoi ya so jung men sim bakoi it yana de hau Jesu rengka badani upu bakawai duai na du ka donu naga benda ka longing longsen naga benda ka jinna naga benda ka ri naga benda ki begi ba thoin jeni ba bar ramangi nginduk dak daga bor jung men sim bakoi bor ba mayan bor ba pala banlang sakhi ki bachana bangindut lain naga jimpa naga jingshitam daka neka por ba pelatam ba kerkutam ba penkoitam haga jingim joni ka yukerish bakui ka padendu jaga yukerish bakui kalong ka neka jingduai pendanda ko himen ko para duai jaja halaki inga sem champi rangka perkikul utrayun penslebi dashisha melong ubakui katrai katemei jong ka jinkui barro namar kata ngikar padiami to penkui penkandang yakini ki jing tarwajami da kabapa ya umensium jame kum ka umje halo janki bakindu kelalong iyani kamet bakas nam jongotrai jangi o Jesu Christ haka por bala dina yahu badala ka mans ngaba
Ula pediang ya ka jingsha shitom. Ula shim ya upu. Bada ka ba aimu ya me. Ula kedia ya hu. Barulai halage senran u Toshim batobam na kane pi bara. Namar kane kalong ka medjanga. Yakaba enaiti naga venda jompi. Hakaju karukam yanda lalayabam. Ula shimya kakuri. Badaka ba aimu biang iyame. Ula ayaka halake senran uom. Toshim batodi nakane pi bara. Namar kane kalong kakuri jonga snaum jonga. Jonga jutang bate mai badbang jeku. Yaka ben penmi naga benda jompi. Banaga benda ki babon. Yaka ben mak yakipo. Tolay yakani. Ban kan mau yang kotrai jisu dagas nam bakar dor jame pen koi ni nakipo pen koi pen kia ini naki jimpang naki jingshita ya da yani naki kalambaro kamdam COVID-19. Kajing maya jong kajinge ni penga kajing ya trong mi kota kita ya kajing ni pajong mi kadu Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ke jini aba ke jimi pajung, ngi tarwa hame kotra ya upo jang ke jini, badia ka kuri jang ke jim penin. Ngi dai ngoaidem namar melan yu yani, ke ba bit banyang hakam ajame, ban shakriya me, da ka bas ngevere ngi karpad yami, bangi ke ba yo benda hakam med batas nam ukris, ngilong ke bala penyat le kawen. Da umensi yang bakoi. Token mau kotraya kabalang jame, kabala priang hasatala kaparte, bata penjanaya ka haga jingit, rengar bado Francis upa bakoi jani. Father Ansem administrator janga diocese, but baro kilinda but kirinium. Token mau lemro, yaki himen kipara, shinrang but kinde, kibala yotiya da kabakermen yaka jimni path. Duwain ang habenda ki bayil batoin jogi ki balakalad na padain jogi ya ki bishop ya ki father ya ki sister ya ki ripaipa ya ki himen ki para jogi ki balakalad akini kismi kumjur ya bar ro ki balakalad badia baro ki balakalad no hage jingis ne jomi topdiang ki shaga jinshai kakama jomi to yusne yengi barra ngi karpa diam kran baring kha bat kamari yati soti bakui ka kami jango bale ujas bakui do korim janga ki apostol bakui u Francis de Sales bakui but baru ki rikui ki bela pensna bhaya me pateng la pateng ngindo plum ki babbe when you are been done and haga jingim bam juk but bangin yara but pendon buram me da hukun jamme o Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallam hame ublay uppa badan bo hake jingelang kawe jumumen sim bakut barok buram bad ka jinyaro junom la junom
ngidon ka jinge bau Jesu don hakamon jenu pelai lupa balu Jesu laki kaya ngi bantuai ina ngai tiap hari ke jintumu kabangila pa pen pau hakamadu trai but don bun apdeng jampi pila pa igi jintumu bantuai ya baru ke jintumu jo ya ke jintumu kabapi pen pau peni hakaneka lai chat utrai udang yo I ya ke jintumu jampi bara ke jingam lo jampi bara pidang tuai naga pinda ke bei patoi ayu trai nam pen kai pen kia ini nak keduk yang ni nak jinge jom kopa jongin Ubah menjadi dalam waktu jomli. Kawan kelima jomli dalam teman jomli. Har pindah ubah beri. Lain yang minta kejimbang jomli kepada kasih. Bertemap ini kentang jomli. Kumbang diru di maaf kepada sendiri. Pada dalam ini saya kejimbang syai. Henry terpelai ini nak kebersendiri. Top pelai tiang ini kerpat kotrai. Nagajing sini baro, nagajing pang, nagajing shitong, nagajing ting, nagajing talat, nagipop, nagajing pang COVID-19. Hagajing spoon jame, toy jing sub jing sign hagis ni jani, kenang ba nagajing rap kajing sene jame, ngilai barabo nagapop, ban nginyo jingada, nagajing jinjar baro, kadwa ngidang ap kame lendi, ya kajing kermen bakoi, but kajing wan pa jung nom penin jangi. O Yesus Kristus. Nama kejoli dalam kelima, kejoli kawal kaburam, jinam la jinam. Kotrai Yesus Kristus. Meu bala om haki apostol jamme. Kajing suk ngayi happy. Kajing suk janga nga ai happy. Wat pe ike pop jangi. Henry ya kajinge janga balang jamme. Bar ha kajing bon jamme. Toy haka ya kajing suk. Barka jinga tale kawe katkum gamon jame. Mame ubaim bado basensha. Junam la junam. Amen. Kajing suk utramai. Kandon barabo renka batpin. Dap daga jinge dotrai. Tongin yaimu markeliam. Hakumi ukun lambro jongo balai. Hakumi u Yesu Kristus bala kiu shabane. Bala wan hiar menda hapadeng jongi. Hakadur jongu ni upu bai ip. Hakumi bakitna ka pop jonga parte. So kita ke bala kat shaka jing kawai jongo kun lambro. Kamek batas nam jongo Kristus. Kan riana shaka jingim bam jika. Jinjar jar kamen siyam jambi duai trang yang Jesu pada unsawan happy. Haka communion men siyam. Un keduk yapi. Un pen slide yapi. Un pen koi pen kiahap yapi.
Arspa Arkuar. Arspa Arkuar. Mebendapen yang ada Dakajing irjing spun bajing isnei Ngam tran syung ni kwa jindi Ya jinggi
benang penmi kita wai kita bias man jaga man sumar ini ai bori ki kotrai wan kiar kotrai ko Yesu nei basham haka kaman jono balai upa penda but pen biya ke jinkula jome ban penim yemi ban palai lodi ban pen koi deni hallelujah 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 ai boring ko Yesu ai boring ko Yesu ai boring ko Yesu ben danyan ni ko Yesu ben noi ke jinde ni ko Yesu hallelujah 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 to nginia duwai kopa lemba kane ka Eucharist Ngilayo benda haka jingim kaba ukun jame ula vandra shaka parte to yara bangin yaine haka lendi kaba be habanda poi rengkat badu habani ni panya kane da ukris utrai jangim amen utrai undan rengkat batpin ngu ya ka kli kerpad ya ka jingkar ko na utrai Ublay badan borbaro in karkuyati. Naba hakane kasnihi. Ukun bamarwe jamu ulakiyo shabani. Badula pli naga benda jampi. Yagalindi ban kiyo shabadon mau. Amen. To unai happy. Kajinga ban yo yawukris kumbala da kisenran. Hadin gajimi pa jamu. Ba kumda haba unwan unam bisha un penbao yalade happy. Ubayisene jeno amen but mapi kebalange ba ulasham badupa haka kamon changu pindutti da ka jingamen ya ka jim pindur long changu yala ka jinkula banyai sabat pi hadu bakut kapor amen but ka jingor ko changu balai badan bor baro uppa badu kon badu menstrium bakut kan hiar happy but kan sa bat pi jeno amen ya lesu ban pen bana ya ka kubor jong ka jingi jongutrai ka gihimen ki para jongi ni so yo ko pa jingi ba benen kalong ku ka teng chombe kan wan ke ma chombe kalong komon chombe ha kan do ku ba benen trai ni ta chimbam chombe ka bala sni bato ma bringi ren kam chombe kumbari rin ma bigala sni reni Wala ang isya kasi punsoy, Henry to kalay ini na kapasiyo, Amen. Kublay kumaria, Kabala ka sinae, Utay na baka, nagkakuya ka na pinigintay, Balakot kuya so, Wajang pao Jisu, Kumaria, Kukoy kami sa maglay, Tuwan na pagkasi ng kop, Nandaw ako siniyak sumi, Amen. Kaburam, Hao pa, Balakot, Mamasiyo Makoy, Umbata lang na ganipang pujo ng tabar-barwas ng nalang amin. Nakanombar kentai kulang. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lamipang. Ulah joknya kajingnya. Ya ukun lang broadcastan Krisan yaro ay kutingnya O Kristo kun lang broadwiloy lagi lang produsil dunan An menyasung palaupang Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lamipang. Ulah joknya kajingnya. Sakan mau sibit dapur ar, atau ar sepawai itu kita sedang kijing tuai. Paling penkut hakapor jong kejing senai bat sibit janmit hakapor nyu beje yang sedon jing duai rosary bat kejing duai penkrek nakapanta pan yu pedeng yang mesti bukut hagas ni pentekos nangta i penken mau biang ru
ba ngidup ya sam ya kini ka jing sekri jungi lembaga ni ka channel sebabnya samlem di share ki parla ki parabangi ki jongki ba ki dan ki kontak nomor ki WhatsApp nomor ba kontak terte. Bless you.